Abanyarwanda bari muri Mozambique basabye kurya barimenge. Ambasaderi w'u Rwanda mu gihugu cya Mozambique yihanganishije abanyarwanda bari bagezweho ingaruka n'urugomo biri gukurikira amatora ya perezida muri icyo gihugu, isaba abanyarwanda basura n'abahatuye kwigengesera. Tariki ya 9 Ukwakira 2024 nibwo abaturage ba Mozambique baramukiye mu matora y'umukuru w'igihugu ngo bashake usimbura perezida Filipe Nyusi. Kuwa 24 Ukwakira, komisiyo y'amatora ya Mozambique yatangaje ko bidasubirwaho ko Daniel Chapo w'ishyaka Frelimo riri ku butegetsi ari we watsinze amatora ku majwi 70% ndetse ahigitse abarimo Venancio Mondarane w'ishyaka Podemos wagize amajwi 20%. Uyu yahise atangaza ko yibwe maze imyigaragambyo iratangira hafi mu gihugu cyose. Abakora iyo myigaragambyo ivanzemo n'urugomo bari kwirara mu muhanda y'abene gihugu n'abanyamahanga bagasahura. Mu itangazo yashyize hanze, ambasaderi w'u Rwanda muri icyo gihugu yagaragaje ko nyuma yo kubona ihohoterwa ryakorewe bamwe mu banyarwanda ririmo gusahura no kwangiza ibikorwa by'ubucuruzi bwabo, ibihanganishije ariko ikabasaba kwigengesera. Riti ubuyobozi bwa ambasade bwihanganishije abakomeje kugirwaho ingaruka n'imyigaragambyo ivanzemo n'urugomo, buboneyeho kandi gusaba abanyarwanda bakorera n'abasura iki gihugu kwigengesera bakarinda ubuzima bwabo, kuko ufite ubuzima yakora akaba yabona n'ibindi bintu. Ambasade y'u Rwanda i Maputo yasabye buri wese aho atuye gusangiza amakuru ubuyobozi bw'umuryango nyarwanda uba muri Mozambique, Rika Diaspora ndetse n'ubuyobozi bwa ambasade kugira ngo aho bishoboka hashakwe ubutabazi bwihuse. Mozambique ni kimwe mu bihugu bibamo abanyarwanda benshi kuko ubu babarirwa abarenga 5,000. Aya makuru reka tuyakomereze muri Israel. Israel yarashe imvura y'ibisasu muri Iran. Igisirikare cya Israel cyatangaje ko cyarashe muri Iran mu bitero byari bigamije gusenya ibigo bikora misile n'ahari intwaro zirinda ikirere cyangwa se air defense system. Intambara ikomeje gututumba hagati y'ubutegetsi bwa Iran n'ubwa Israel, bapfa ko umwe ashinja undi gushaka kuzamusiba ku ikarita y'isi. Israel ishinza Iran ko ishaka kuzayisenya ikoresheje imitwe yitwaje intwari irimo Hezbollah ikorera muri Libani na Hamas yo muri Palestine mu ntara ya Gaza. Iran nayo ivuga ko itakwicara ngo irebere ibikorwa bya Israel bigamije kurimbura abantu mu burasirazuba bwo hagati. Amabombe yirirwa yambukiranya imipaka, nubwo ibi bihugu bidahuje imbibi z'ubutaka. Ingabo z'ibihugu byombi zikunda kurasana zikoresheje misile ndetse na drone. Tariki ya 1 Ukwakira 2024 ingabo za Iran zarashe misile zirenga 180 muri Iran mu mijyi irimo Tel Aviv na Jerusalem. Gusa ntizagira byinshi zangiza kuko ibihugu by'inshuti za Israel zafashije Israel gusama misile nyinshi cyane. Icyo gihe ubutegetsi bwa Iran bwavuze ko ibi bitero byari mu mugambi wo guhora ku rupfu rwa Hassan Nasrallah wayoboraga Hezbollah na Ismail Haniyeh wayoboraga Hamas wiciwe i Tel Aviv muri Iran, ndetse na General Sinwar. Kuva icyo gihe ubutegetsi bwa Iran nabwo bwavuze ko buzihorera bugaca agasuzuguro ka Israel. Mu ijoro ryo kuwa 3 tariki 25 Ukwakira 2024 ingabo za Israel zarashe ibisasu muri Iran zifite igipimo ku bigo bikora misile n'ubwirinzi bw'ikirere air defense system. Iran nayo yavuze ko ibyo bitero byagabwe mu ntara 3 za Tehran ndetse Kuzistani bikangiza ibintu bike cyane. Leta Zunze Ubumwe za Amerika isanzwe ari inshuti n'umufatanyabikorwa wa Israel zavuze ko ibyo bitero byari iby'imyitozo yo kwirengera. Kuri ibi kandi Israel yahise igaba ibitero ku mutwe wa Hezbollah ndetse ku munsi w'ejo ibigaba no muri Iran, nubwo Iran yatangaje yuko byari utwana dutoto nta kintu byangije muri Iran. Iran ivuga kuko byagenda kose igomba kuzahorera abantu bayo yishe, ndetse ikereka Israel yuko itazongera kwireshya ngo ishotore igihugu cya Iran. Intambara rero ikaba ikomeje gututumba hagati y'ibihugu byombi, aho bamwe batera abandi umusubirizo bagamije kwihorera.
Tugarutse no mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda, urukiko rwakatiye imyaka 40 y'igifungo wayoboraga inyeshyamba za LRA. Kuri uyu wa gatanu tariki ya 25 Ukwakira, urukiko rwa Uganda rwakatiye Thomas Koelo wari umuyobozi w'inyeshyamba za Lord Resistance Army igifungo cy'imyaka 40 kubera ibyaha by'intambara. Mu iburanishwa ryo muri Kanama, urukiko rwahamije Koelo ibyaha 44 by'intambara birimo ubwicanyi, gufata ku ngufu n'iyicarubozo, gushimuta, kugurisha ibice by'umubiri by'abantu n'ibindi bitandukanye. Izi nyeshyamba za Long Resistance Army zizwiho ibikorwa by'ubugome birimo gufata ku ngufu, gushimuta, kwiba amaguru n'iminwa by'abahotewe ndetse no gukoresha ibikoresho bibabaza cyane kugira ngo abantu bapfe bababaye. Mu buhamya bwa Koelo w'imyaka 50 yavuze ko yari umuyobozi wo mu rwego rwo hasi ushinzwe kwita ku bakomeretse, agaragaza ko yahatiwe kwinjira muri Long Resistance Army 1987 nyuma y'uko inyeshyamba zimushimuse yerekeza ku ishuri ubwo yari afite imyaka 12, byatumye guhera ubwo yifatanya n'uwo mutwe kugeza igihe azamuwe mu ntera, ariko aza gukomeza kwita ku barwayi anavura abakomeretse. Muri 2009 Koelo yafatiwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gitero bari bagabweho nyuma y'uko izo nyeshyamba zari zimaze kwirukanwa mu majyaruguru ya Uganda maze zigahungira mu bihugu bitandukanye. Koelo yaje kugarurwa muri Uganda maze gukomeretswa n'amasaso mu nda, afungwa by'agateganyo ariko aza kurekurwa. Umutwe w'inyeshyamba Long Resistance Army washinzwe ugamije guhirika ubutegetsi bwa perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ubwo wari uyobowe na Joseph Kony, icyo gihe wari ufite ibirindiro mu majyaruguru ya Uganda.